barakalla. Şangay falan aman olsun, Şangay falan. Bunlar bugün Kalamanlık'ın 17. sorunun taşlanan falan. Çalaba Tovlastı, Pazar Organ rayonunda araçtı. Geç Kalamay'ın falanı. Kaş falan, Şangay falan. Aslında var, birinci maydan kim dedi? Piyaz akasının 20 degen atı veren raket tuğanda Şangay falan oldu. Şangay gel, daha suyla kal. Bazar Qorgon. Bu yer 1 may ayına qaraymi? Sizlerin atı jönüңөр kim болады? Qiyaz akaның аты. Bunu Жаңыбай палбан чалып Рахманжанда улакта бир марра кылды эле. Азыр маалыматты сатууга чыгып атат болгондар. Qiyaz aka, маалыматты берели. Birinci ulağından başlayla. Ulaka çavulu öyle cüret de mi? Çavul cüret bu yıl 2025 Жаңыбай çaptı. Ulağı özüm salam. Ulağı жақсы барат. çağıp görüp alıverir. Kırgızla жылқы. Kırgız Allah'tan aktarım. Güjallıvattan gelgen. Kaçan geldiler bu? 1 yıldan beri kolda. Балачакага жош, 60 класс окуган кызым бар, ошода карайт. Ana сууну мен өзүм берип коеюн деп, соншалык үчүн өзүм. Demek kolga joş. Demek bul жылы улактарга калбайлы барып атты. Кайсыл жерде улак болсо. Бою канча чыгат? Boyun tap görüyordum, 1.60'dan öyle okuyordu, 1.60'da kapıya alırız. 1.60 kalır. 20 deyt ko bu tavra. Бұл өзü negizi belki 20-20'larga teşesi yok bu şey var mı? Jönelер şunday tabro men gelgen ha? Tabromen gelgen 20. Bu жылкы ийгиликтерим немнелер болду? $100 2 жол taşadı, 5000'e 1 жол taşadı. Ana ne bu ayıl jergesinde Em Bakın reçetlerden bozum etkende bir telefona taşla aldım. Deme Uç ayak yok. Çok taşıyacak. Çoң улактарда салгандары ошол $100 5000 сомдор эми бу чоң улактарда булар, а? Азыр буту колун тартайлы жакындан көрсөтүп берейин. Анан маалыматын да улайбыз. Озу каттыра окшойт, а? Арт жакта шат аягы таза экен. Ушундай тургулар дер. Табак башы. Мойну, көкүрөгү, буттары. Тәйленген жери бар экен. Мага эч кандай оор жаратмас. At үйүрдө жүргөнбү, жүргөн эмеспи? Үйүргө коюлган эмес. Бирок мындайча айтканда так экен да. Men ali ошого сатышым керек болду. Дал алганда мен досума, дал 1 майда бирөмөк бар го. Ошо менде. Ошо үйүргө коём деп. Акчасы канчага коюлат азыр? 320. 320.
Эми жол жобосу болот да ырым, а? Gelgen getkeninde sayfına çıkartın. Мына. Анда аты ушул улактагы видеолору көбөлө болсо керек, а? Sen videoңда бар видеолар. Мен sen немеңе видеоң көрөм да. Биздин YouTube каналдабы, а? YouTube каналда видеолар бар. Эми аларды именно кайсы улактарда экенин табыш кыйын болуп калат да. Телефон номериңизди айтыңчы. 556 мен. 05 04 89. WhatsApp бар, а? WhatsApp сүйөр бар. Мына эси менен ушул номерлерге байланышып кеңири соданы кыла бересиңер. Эми келип көрөсүңөр, минип көрөсүңөр, улакка салып көрөсүңөр, келишип. Кагаям жоошам. Жош койсоң, вообще сирпеччи. Өзүнүзгө такалайбыз, закан такалатабыз. Кыскача мүнөздөмөнү бердик туугандар, кыргыз жылкы. Биз коштошобуз. Содаңызга береке болсун. Эсин таап кетсин. Мына ушундай ат болду туугандар. Лайктан басып, каналыбызга жазылып, жакшы сөздөрдөн жазып кетиңиздер. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.